yelikhaya nekwakhiwa kwalo. Leli umsado wangwane selikhulumile libika sengiso sikhathi sehlelo impilo yelikhaya nekwakho kwalo. Sawubona mlalela, sikwemukele kulolu hlelo ngingivele simelane lokubikelelako aphinza kwemukele solo sinaye umfundisi Dr. Babi JV Mazibuko ubuya lapha eMbabane Alliance. Siyesambe naye kulolu hlelo sibuke ihloko letahlukahlukene, sibuka impilo yelikhaya nekwakho kwalo. Sithi akangabhidliki emakhaya, akungahlukwana emakhaya, kephana ke emakhaya akasimame. Nyalo njena mfundisi kubuya emidlalweni khona labantu awuduba kudla ngekungemukeli nje ukuthi mhlamba kukahambi kahle kamakhelwane kube matima impilo ibe munyu ngenza manje yento lencane nje ukuthi labanye behlulekile kwedzelela labanye kanti phela ufuna kwadwe nje ukuthi ngumdlalo lovele kumele kube khona lophumelelako, kumele kube khona longaphumeleli. Lesi sikhathi basubheka kube kuthathu khona ophumelelako noma dlala ngokulingana imine likhona lapho noma vele ukhala phansi. Siyakubingelela ngwelase ngiyakhona ukuthi uphilile ncebo. Angivusele wena Ntwana nabo Ngwane, ngivusele wena Simelane, ngivusele futhi nemlaleli ekhaya. Simamukele ehlelweni impilo yelikhaya nekwakho kwalo. Nangena la ngikhanze uqondzisa ukuthi lolu hlelo sihloko salo sithini, ngoba ngihle ngidibana nebantu sebena bangibona bathi khani balijube nje ngamaganyana khani kwakho kwalo. Kwakho kwelikhaya. Yes, bathi kwakho kwelikhaya. Kanti luhlelo impilo yelikhaya nekwakho kwalo. Nabombembe sibonga umdali ngokuthi asiphe impilo, nawe akuphe impilo nemlaleli umdali amphe impilo sikhona ukuhlangana sitodzinga indzaba letithinta lokwakhiwa kwaleli khaya nalokuphila kuleli khaya. Sishitoke nasicala lesihloko sathi sitawuthatha lici sisithingitsa ngoba sibalulekile. Ngimethembisile umlaleli ngathi nangabe atawusibamba kahle, ngiyethembisa ukuthi kunenkwehla kwetinqabano leti bonakala tanza lamakhaya kuze kulesi sikhathi kulimale bantu, balimale balale esibhedlela, labanye balimale bahambe emhlabeni. Sifundzeke livesi lelibhalwa nguJakobe akhuluma indzaba yokuthi letimpi nalokulwa kuvela kuphi, akuveli yini etingane kwentethu letilwa etithweni temidimba yethu. Evikini leliphelile ke Mnguni siqonze ngqo sakhuluma lendzaba yokuthi letinghanuko ngesilumbi kusetshenziswa ligama letifiso, desires. Sase sithi ke Simelane nawe mlaleli, konke kuqabana lesikubona kwendeka, kungendeka ekhaya, kungendeka esondweni, kungendeka emsebentini,
ngendeka Tembusave hayi Tembangave Tembusave ngoba kunemehluko kulokubili kunjalo noma ngisiphi ke simo kungaba semangweni kwaze nje kwaba nenqabano thide kusuke kunanaku lesithi yi-desire le nangabe nje ngathi nasenicabeni nje mngami una desire muni una desire kwendane ngifuna ukuphakamisa ke namhla ukuthi le desire kusuka kuyi desire yani lele banga mnguni sikhande sesiqabana ngidawuveta lokunya kusho ukuthi ngithi ngiloko kodwa ngilokunye lokubolobangela noma ke lokusuke kukhona kuloyo lokhanza asabanga koqala lengifuna ukuphakamisa ngidawusebenzisa amagama nje silumbi bese siyawahumusha sendele ngoba phela labantu lesikhuluma nabo namhla bakhona nalabo bo cheese boy nabo cheese girl lesifuna nabo beve bona ke beva ngalolulimi lolu masinyana basheshe babambe nawusebenza lolulimi lolu nalo nawusebenza nje lolwethu ukhuluma ngenzanga banwa inhloko inzanga ngaloko ukuthi mhlawumbe abakakayitholi ikhona sifuna kuphakamisa lokho ke angibale nje mnguni ngokuthi le desire noma kusemsebentini noma kusekhaya ekakhulukathi ekhaya ngoba thina sikhuluma ngempilo elikhaya nokwakho kwalo kukhona nakule bathi ngesilumbi yi-recognition kusuke munye kulaba lababili afuna ku-recognize ngalama emagama afuna kunakwa yena yedwana atiwe ukuthi ukhona atiswe lokunakwa kuyingxenye ngibheka mina ya lokunakwa kuyingxenye yekuphila nekuphilisana kodwa lapha utawukhanza ukuthi sekutase kusuka umsindo kwasho lenye ejala elingasekho indzaba yekuthi akunakwe mine ngedwa kwatiwe ukuthi ngikhona kwatiwe ukuthi mine ngikhona nasengifikile ufuna kubonakala kanzi lempilo yelikhaya nekwakho kwalo ithi siyanakana laba babili abasesibabili sebamunye awufake sengithi ingathi lendvo noma ngabe kusekhaya simelane nawe mlaleli lesiswati noma lesintu lokuthi ngisho njalo phela emakhaya sahlukene amihiba noma ngabe kusekhaya lesintu lokulikhaya lemaswati kukabani kukala bani kodwa naso tawufuna ukuthi wena kube kukala bani kuphela kusuka ingqabano nawutawufuna kube kukabani kuphela kusuka ingqabano ngoba lapho kusho ukuthi mina songikhipha umkhupulwane le recognition inkinga ke mnguni ngoba lukhona loluhlobo lolufuna ukuthi vele kube ngibheka mina ngedwa ibe ngaye lento kanti likhaya alisilo lami ngedwa alisilo lakho wedwa inhlanganisela kepha likhaya yinto yethu umehluko sekuthi nasiphila la khaya ngibalo hambe embili nakwentiwani nangabe nje sitekade ukuthi ngiyathi uthi labanye laba banamhlambe kwatekwa nje ukuthi sitawudlani sibheke ukuthi make akahambe embili
kodwa kusho ukuthi baba akekho sateka ukuthi kuyanetha la ndlini sibheke babe ahambe embili akusho ukuthi maka akekho ngilendlela yekuphilisana ngoba asinawusukuma kanye futhi lo makena utawubika la kulobabe ukuthi hayi kunelithonsi lapha angithi itolo ke Mnguni lokuthi kuze kubike nje make ngilokuthi itolo babe bekathatha lezemba libeke la nzanyeni ahambe ayelesigangeni kuye ngekuthi ke uye kudiphi ngoba letiganga timhiba noma itolo bebathatha emajoyina kanze ukuthi uhamba umnyaka wonke make kube nguye lo la khaya lobona konke lokuntekapho so ke lenzaba ke ukuthi ku recognize wena ufune wena ku recognize ufune wena kubukwa ufune wena kubonwa ufune wena kubekwe wena embili iyayisusa ingqabano iyayisusa ingqabano simelane sesihledi sikumfati nendoda so tawukhanza ukuthi konke lesikwendako ubuka ukuthi wena nguphi kungakanani lokudanga kuwe yase inhlitiyo lengaqedzi kuhloba le ngiko ke Mnguni na utawukhanda nje sekusuke lo msindo lesubona wendeka yindzaba ye desire for recognition lokuthi lo muntu yena uphokophele kwekuthi kube nguye lokwatiwa ukuthi ngeke kwenteke angekho bani leli khaya likhaya kodwa ungathi lingaye ngiko ke nakulabantwana ngoba phela nyalo labanye lebabulalana egameni lekuthandzana ngibona labasha la utawukhanza ukuthi umfana uganene nentombazana kodwa so ufuna lo mfana ngokuthi kwenteke kwakhe kwenteke lokufunwa nguye ya kusho ukuthi usengakabhadli angithi ke Mnguni ngike le indaba recognition ngoba nalaba lesibheke ukuthi ngabe sebabhadlile ukhanza ukuthi nangabe nje so ushayisile make emsebenzini kulalaba sebendako umbheke ukuthi nakashayisa nga5 nga5:15 so sekhaya ungabe uhamba ngani helicopter akhohlwe lokuthi lo muntu ushayisa nje kulesi sikhatha beqabanga ukuthi ekhaya ngishiyeni lengitayiphekela umndeni wami akhumbule ukuthi usafuna awujika isitolo lesikhulu athole singwa sekwendela yona le ndoda alitiya bekabuka mhlawumbe emini kuphela inyanga ubuya indali ukuthi ingakuwe uyabo lapho uthengeka ngakhona uyobamba line futhi lapha ngoba ngeke akhanze bamele wena kunene so kufuna lo muntu le acabanga ukuthi kungendeka ubanjwe sekulula phela nyalo sokuba nyalo ke sekunanathishwana nathi siyajilana so ngidawuqala kuphi kulesi sikhathi utakhanda ke uthi wena babe usemsebenzini icingo livalile ashaye ungatholakali so uyaphuma wena nasuphuma ngesikhathi sakho uye ekhaya so uthi nembuzo ukuthi mina ngiphume li-hour muva kunawo sengilakhaya ubuya phi ke wena ngalesikhathi lesi angimhloli yini ukuthi uphetheni nakafika ngoba phela ngidambona nangabe kukhona lungusolako ngidawubona ukuthi tinwele betinjene ekuseni noma liduku selishekile ukuthi hayi sengidawubuta ukuthi ubuya angithi ke Mnguni ngesikhathi ke wena unale desire ye recognition ufuna kubikelwe wena ufuna kutshelwe wena ufuna nase efikile umuntu la khaya aguqembi kwakho atshele wena konke ungabuki ukuthi lo muntu uta nje uphetheni njengoba utekanzaba tekuphatha ngoba lokumbona aphethe emaphepha bheke kusho ukuthi ujike esitolo wajikela kokuthi akangete lokutawuphekwa lapha ekitchen kepha ngoba wena uqabanga wena nguwe lo ufuna ube sesitulweni nguwe lo ufana uhlonishwe nguwe lo ufana utuswe nguwe lo ufana ukhothanywe nguwe lo konke kungawe umsindo lo ngiwe le desire la khuluma ngayo ke Jacob kuvelaphi lokulwa
etinganukweni letilwa wena etithweni nje ukhanuka lokhu nje ukuthi vele kuqonze la kuwe awunandzaba nalomnye umuntu sesihambela sowuthinzena ligama ke Mnguni ngumfati wakho lo so ufuna kumvusela uthi athi aw ngisesimeni so uthuthele so umshayile so umgandayile usesimeni le hawu kanti utibitele yini ngoba yindalo simo ngalokho silempilo ingawe lokufanele ajabula shaya emaphiko nguwe ngiyo ke lento so ungena sha emsebentini ngeMnguni emsebentini ufuna ukuthi nangabe qhamuke wena balale ngetisu bantu nguwe noma ngabe mhlawumbe udena lesithundi so ngithi ke ngibala nje ngibala indzaba ke ye recognition kwesibili kunana kulekuthiwa yi-honor ufuna ku-honorisho wena hlonishwe wena kutuswe wena kuphakanyiswe wena kanzi lempilo libhola kuyaphaselwana kunalokutawendiwa ngilo kunalokutawendiwa ngilo kunalokutawen lakhaya lempilo impilo yekuphaselana niphaselana njalo nje ninaka ukuthi ngiliphi likhono lalomlingani wami ngitombeke embili ngoba asinqindisani la siyaphila siyaphilisana kepha wena ukuthi khwasha so ufuna ukukhulunywa ngawo ngiko nje ukhanda sebabalisa ngakwakhela umuthi ngakwendela kwekuthi ngakwendela kwekuthi kwangasi lo mfati nakungilomake kusho ukuthi lento bekayiyenda kunemigomo nembandzela ukuthi ngifuna ukuhloniphe mina onke lamalanga nje ngikwentela lokho ukuthi wena ube ngephasi kwami kanti phela sesilapha nyalo onke lamalanga Mnguni ungathanga vuka nje lo ngathi ungiyabonga Simelane waye wangelekelela ngabe ngimisendlebe kuphi nje manje na liyawushona langa wena uhlabelela lokho ukhuluma lo hawu so yakhukhumuka ke wena udibona ke wena zawo ya lenzaba ku-honorisha kanti sifuna si-honorishane nje manje ngiyabonga mntwana kethu noma netipoti ethu katifanani baphiwe nabo la bekunene lokunye baye bakubone bongakakuboni wena kufuna ke bese soyakwemukela sike sakhuluma kwenye lihlelo lokuthi ufuna uwehle uvume bengingakakuboni lo cha siyabonga maka kulokunye Simelane njoba usho nje ukhanza ukuthi wena soqhamuka nemaplan lamakhulu kodwa lo triggerisha leliplan inkulumo lendwe kulomaka ingosi leyakhothama beyithi nesilima ufuna usilalele ngoba kulobulima balesilima khona lotakuthola leni Mnguni ngoba indzaba ayikho ekutheneni kukhulunywe ngawe kutuswe wena nako konke lokho bese kwesithathu ngemandla power letinye into letenda lokuthi ukhande sesiqabana le desire for power uve nje ungathi ematoma la ngakhuluma utawehlenyuka lo munye nase kukhulume mina sekukhulume mina sekuphelile lo munye kulomela phikeledela leyo nto leyo ngilenye into lebange nayindzaba nje gender based violence ibhebhetele lenzaba yepower ukuthi ngifuna kuva ukuthi in control uphetheni ufuna kuva ukuthi vele unemandla ngoba labanye bativa banemandla nabanemali kulesi sikhathi Mnguni ungativa usemandleni ngemali ungativa usemandleni ngebudzala ungativa usemandleni ngebuduna lucwaningo lolunye lwaveta ukuthi yonke into lendvuna phase emthundwe la
ileligqabho ubeka sikhukhukade nelicuthe lapha ebaleni utawubona licuthe litawendana beka libhubezi leliduna nalelisikade utawubona ukuthi kutawendekana into yonke lenduna ineligqabho nje layo ngiko kulesi sikhathi kwala umfati athi babe bona ungathi akunawusihambela kahle ukhanza indodza iya ngengani iswa kwekuthi ayinawutshelwa ngumfati ungabe leligqabho lebuduna siyasekunakeni lokho ukuthi emandla yaphela kufana nemali nekuhlakanipha kuyaphela kude lokungaphela emnguni ngoma mzukwana sophela lamandla ude wena njani lolomnye usesekahle uyeda yena ngiyacabanga ukuthi ikhona ingodi lapho lokuthi singakunalo lamandla yaphela mzukwana sophelela amandla uyawenda njani phela simelani ngiko soya nangalenhlitiyo wathi igcina mhlawumbe unemandla ngiko kunetindo umnguni letento umntomduna eve kwangathi uyabusa le mali ngilokunye umntomduna nakethe imali tiyancipha naletibuno lalamandla yaphela utawuthwala ngani ngiko ke sikhuluma nekuthakasa kuyaphela akusiko ke badla baduna kuphela bakhona nabomake lokhanza ukuthi ufuna kuphila eve kusilendodza ila yeah usikena ngabe anemali hayi ke lamandla mankulu kakhulu phela lapho azase mina angingcenge mina ngathi iphilile kodwa uqiniso linye kude umuntu ngamthini so lenza bake emandla mngoni power ngilona iyayenda ke lenzaba yekuthi niphilisane kalukhuni ningumfati kungasheleli kungahambi uve nje ukuthi hayi mani kunana kulokuthiwa sikisi tension ya kulisika nje so let desire ke is desire for power to feel I am in control khala samqathu bakhona boma ke lokhanza ukuthi nakunale siyakhala vele nalamandla lengediwe ngoba akhona adindo phela ngikukhanza labanye abantu bavakashela labanye bayofuna layo kengedo angithi akubona konke lokho ukuthi le desire imenta aze ayofuna lamanye amandla ufuna ngemthuma ukhanze ukuthi kunemhlangano la kuthi ubitwe ngale nombolo yakho awuthule Johannes sesitawubona nathi awu ukhala salomake esicathulele kazibuka awuthule wena Johannes asikhulume emadoda uba ungabutheva njani ke lo muntu loyo nje kubantu labaduna labanye kuthi awubinzi wena bani esekhuluma emadoda usho sawusindvodza wena nangabe leligqabho ke lishonaphi lapho nangabe awahambele angilamandle kwengedwa utawukusho futhi kutakwendeka baze bamthatha bakubo bomhlatisi lalele sehlelweni impilo yelikhaya nekwakho kwalo tinzathu letinto umfundisi lakatsinzile letsuke lapha ekufiseni ufiseni wena sokwecala ufise ukuthi unakwe wena ubuthi le recognition lokuthi cha vele uyatiswa lo muntu lona nguye ingaye lento wabuya kwesibili wasikuhlonishwa ufuna kuhlonishwe wena kwesithathu selokufuna ukuthi ube nemandla ukuthi nguwe vele la mancanca kwesine mnguni singakaniki umlaleli indzaba yenjabulo pleasure kulamanye emakhaya kuba lula nje ukuthi make afune besihlahla sakhe simsi umkhanze ayikade lahlobe ngayo yonke indlela babe ushange emabhokati ijini kodwa namhla sekuya nje ukuthi ijini lemnyama nalenjanja indzaba nje make
lo munye azangene etikweletini ngalana ngalaba baselo baba awukahle yenza bathe fashion indaba the fashion kusasa ugcoke lokho lokusematheni landzelako kunemisebenzi kuthiwa thungisani yonke imicimbi kulamalanga nje nakuyiwa emishadweni nakuphika kule micimbi una wonke amatimkhala baba uyabuka i-wardrobe sekufuna kwakhiwe lenye i-wardrobe lapha ngoba kuqwele nje lendoda ema-theme ebantu inzaba isekutheneni ufuna kujabula ukujabulisa nalokujabula-ke ngoba dinhle lethi into lesisibalako kodwa tilapha ekuthi sebenziseni kabi ufuna kujabule wena wethwana kangangokuba ungede wanaka kokuthi umyeni wakho kunjani bantwana bona la khaya abakahlubulile nakuswenge wena bahambe bekhutha wena kutonke letiganga ukuthi hayi no udlile indwangu futhi wemfundisi uyabo kulesi sikhathi khandesi-ke is vice versa kungalakimi njengendoda ngifuna koma nje kuthaye yonke lamalanga kuthi kube incwasimende kuthi make ugcoke isidwashi akungihluphi kanti akasigcoke ngoba sikhanuka liteki akaligqoke ngoba likhanuka angaligqokiswa ngokuthi kuda lata ukwenda ngoba mina ngifuna kuhlala esudwini ngedwana ngijabule ngikhazeke ungcono mfundisi setashona icathulo tenu leta yabobosa ngose sicela imvula fashion izifashion ziyafika ziphinde zendlule asithathe umlaleli asithathe umlaleli sesindile inzaba ye-pleasure yenjabulo noma kujabula lokhanza ukuthi umuntu ukubeka embili la mpilweni yakhe kuthi kujabule yena yedwana kusilabanye banjani uyathi ukuthi lesikhathi umuntu angafuna lokujabula ekhakulanjwe impela kube bhethi impuphu kodwa nakuthengele into la ifunako yena batombona emsebentini kuphina kuphi umlaleli lamhla utasithola ku nombolo yamahla lokhukhwini isi 766 73080 estudio utasishayela ku 76 67 3080 76 67 3080 lamhla inombolo ke lesisebenzisa kona ufuna ke kungena eluhlelweni impilo elikhaya nekwakho kwalo sinaye lapha umfundisi ukhona lo selayinini manje ngicela ukuthi ngimemukele sekulohlelo ngolomhle sawubona sivusele mngune nakuye dokotela umwela seninjani estudio sithathandwa telizulu sikhona ngalanga singabuselanini speak hayi siyaphila shayisana umuntu uthi akathande ngezibonga adumise ngoba mazibuko ngikhumbula kahle na uqala leti hloko washo ukuthi ngathi emaswati nasingazama ukuthi singaphuthi lapha sizama ukuthi lukasigedle lohlelo kungabonakalisa ukuthi cha impela emakhaya atakwakho cha ngiyabonga kakhulu emolase usawachaza nje lamaphutho akho khona nje ngichazile ngasekuqaleni leli ukhanda ukuthi likhuluma ngale recognition ukuthi ngabe kusiyame nisashothela lamakhaya kamnandi kangaka mola lenzaba yana i-recognition lokhanda ukuthi bese seyiba forced so uyaphoqelela lo mbonisana ukuthi ngifuna nje ukuthi kubonakale ukuthi ngene umnumzane la ekhaya ngabe akubeyini babese baphila phansi kwesiye kokwesaba kokuthi engosiyami sawuthi sisinza lokhu babe asikhumbuta ukuthi senikhohlile ukuthi ngime umnumzane lakhaya ngoba bese sewukhanza ukuthi in one way or the other sekuletha i-bitterness ngokuthi awuthine siyathi vele ukuthi lakhaya kuthi nje kancane ushaya amakati kushaya tindla kushaya yonke into ngokuthi ngabe akubese sewukhanza ukuthi sekuletha i-bitterness otherwise mina lapho le ndlela ngosiyami leligiya lesenihamba ngalo nyalo liyakhombisa lokho ukuthi cha emaswati impela ngiyakujubela ngayo yonke indlela ngokuthi ukuthi vele kugcine kuphila lempilo yasekhaya sithi vele imali emfuthumane then-ke ngicela kukhetha kule ndzaba yeleisure benikhulume ngayo le ndzaba yalokuthi chaza so mina spiritually ngibafundisi ngikhanza kuyinto lokhanza ngokuthi kuyavuza kena naleyo khathi emoyeni then-ke benisathi ithembe khani lesikhathi ukhanza lisebentira
kulesi sikhathi kungabhalansiswa into wasinoma kanjani ukhaze sekusapotise kumnotho walakhaya soyeyo egameni le-pleasure ukhaze ukuthi mhlawumbe udinga kokuba ukhaza sekuhle kudliwa laphana sekuyashoda nashukela ekhaya ukuthi ngabe lokucontrola sibhalansisa njani le-expenditure ngokuthi as much as i-leisure nayo ile-aspect yayo yokuthi iyaba mqoka but ingasikhazi seyena lakhaya ngasesihle sidla kwashukela lenye ilanga. Ngiyabonga abafundisi. Siyabonga ilobolo mfundisi. Siyabonga Simelane. Ngicabanga ukuthi usilalele kahle ngalanga uteka lele siyitekako. Yes. Sisengefiki lapho sitawuletha likhambi khona. Sisafuna ukuthi sive sibone lokuthi sifika njani la kuleti inkinga. Lapho utawukhanza ukuthi bantu lababili se baya bambana ngabobhongwane sekufana lomunye lokujabula kusho ukuthi kubi ngishito ngathi nalamandla kusho ukuthi mabi nalo inzaba isekutheneni naso ukugodle kwaba kwakho wedwana. Yeah. Inombolo isi 766 730 80 7667 30 80 ukhona umlaleli loselayinini sikulohlelo siyakwamukela sawubona. Impilo yelikhaya nekwakho kwalo 7667 30 80 inombolo losishayela kuyo kulohlelo lwalomuhla asikho ke 2406. Okay, pheza futhi ushayela umlaleli inombolo yethu 7667 73 080. Na ukhona elayinini sicela kuba nawe isikhathi sakho lesimlaleli ungaze usalele ngaphandle. Asikwembule ngolehlelweni sawubona. Hello. Hello. Yebo sanibonani ekhaya. Yebo baba njani? Siyaphila mawunjani wena? Siyaphila. Yebo qhubeka masilalele wena. Angizwa baba. Sisilalele wena maka. Yebo baba ngiyaliva ihlelo leni mayelimnanzi. Siyabonga nakumfundisi Mazibuko. Imane nje siboma ke siyakhala mani boba be ngathi leli hlelo abalaleli kanti kube bayalalela mayeli yakhana sinesiboma ke nje siyalalela manje inkinga ngalokuthi sinabo phathini abatawusitakala njani nabo phathini uma ngabe nalabo babe siyacela nje sibane bagcugcutele lokuthi nabo babe manje badlulele lehlelo. Siyabonga kakhulu manje liyakha. Siyabonga make lokubalekele ukuthi sibangana angithi siyamemana uyathi kunendvo lengivile mhlawumbe lomnyingi uyaqala nje lokuva yathi khona indvo lengivile ngiyafisa ukuthi sesilalele kanye kukhona nje laba ngitshelile bathi sesijake kuyolalela lo hlelo asi hayi hambani bazalwane niyolalela vele kumnanzi kakhulu lesingakufisi ukuthi kungabe sekukhonjwana emehlweni ukuthi uyabona kusho ngilento lo yendako wena okay nangabe vele iyabonakala lento sesiyayenda lakhaya singenda njani ukuze sitokhona kusihlale kahle ngoba inhloso lenkulu yelihlelo ukuthi lempilo ibe ngiloku uNkulunkulu lafuna ukuthi bengiko kube nekujabula kube nekuthula emakhaya welasi wake washala omunye khona la lihlelweni Simelane wabuta ukuthi yena sekufike la kusengqi so uqabanga indlela ukuthi ayofaka sehlukaniso nalo wathi kangenda njani sathi ke enhlanhla ngangimemela omnye umzalwane lomnye bishop washeshe wayiphendula wathi make lalela lesihloko salo lihlelo sithi impilo yelikhaya nekwakhiwa la siyakha asehlukanisa kunjalo laleli na ukhona elayinini ku7667 3080 asibe nawo ngolehlelweni sawubona. Okay phela ushayele asehlukanisi siyakha kwakho emakhaya nase kubonakele wona indlela njengoba umfundisi asho kumlaleli ukuthi siseta nelikhambi kwanyalo siveta nathi tindvo letibanga lokuthi kugcina sekune kude kuthula sekune budlwangudlwangu sekune kuhlukumetana lakhathi kugcina sekulahleke ngisho nemphefumulo imbala 76673080 na ukhona elalini sikulohlelo impilo elikhane kwakho kwalo sawubona ngwana. Yebo baba ngikhuluma na Dlamini Lambabana. Yebo Dlamini okunene. Usemoyeni Nkosi? Hello. Usemoyeni Nkosi sicela ukukhuluma Dlamini okunene. Nkosi yami uphathi bami
cha siyayiva le ndaba nibekakho yile ndaba lena ilikhuni noma namake ngamva nje akhala ukuthi inkinga ikubobani nanazi thina singakhala vele thina sinakubobabe because awona nje nako ngabe lo make unelimasela kanjena ukuthi mhlawumbe yena timbasha takhe mhlawumbe dinengana yena ungakhanza ukuthi la kubabe siyakhona longazi siyakucontrola lokho sekungabanga vele ukuthi nikhanze ukuthi sekuba inkinga lenkulu ngoba yena uthi bona anemasela asithathe lokho ukuthi ingabe tikhona intifundo lapho khona kufundiswa khona ukuthi noma ngathiwa phela lapho emshadweni masela linengala nakulo wesifazane ukuthi cha noma likhona le masela phela indoda iyahlonishwa mhlawumbe nganangu ngoma-ke vele kanjalo kwesinye isikhathi le masela sekumele ukuthi mhlawumbe buka lomunye umuntu ukuthi sekwenta yena lamandla nalesithundi sale ndoda ukhanza ukuthi sesiyehla ngenxa yokuthi lona lo msikati mhlawumbe unalamandla nalo lo mntu naye mhlawumbe kunconyana lapha ephaketheni angathi ukuthi tikhona leto sifundo letifundisa ngalokho bathi bami cishe ngiloko nje Dlabele kunene siyabonga ngwelase ilobole ngijabulisa ukuthi ngelinye ilanga lomnye umnyaka khona lo wakhuluma la wathi noma ngabe ngisesikhundleni lesingakanani indodza yami nase ngilekhaya angisiso lesikhundla ngwelase Siyabonga Nguni ibandi la ibeka kobabe kweqala ngingakawuphendula ingqolo umbuto ungafuna siyohlotela amanye amadolo kubi kuthi make atikhanze asetselela indodza yakhe ngenxa yemandla elikhukhu kubi lokho akukabhekeki sengikushito lokho kutama kubalansisa kuyendeka indodza ilahlekele umsebenzi lo nangabe yake yasebenza ngoba lenye indoda ifike tahlupha ngemanga umuntu wesifazana athi jikjele kumuntu athi uyasebenza kanje kude kulamalanga nje kuhlale ngilento kule ukuthi isebenza athi ngiyathi isebenza mina amethuse ngabo 200 babili bathashwana bese le mali ikhona bese athi ke lona ikhona le mali bese kuyavela lokuthi akasebenzi athi akasebenzi nje ungabonakali nalo metamo wekufuna lo msebenzi noma bowukhona wasiyamlahlekela angabonakali entumetamo wekufuna lo msebenzi kulokunye futhi ukhanze ukuthi yebo-ke umsebenzi vele kude kuyabonakala kodwa lakhaya wena wavuswa langa selikushisa la ngemva onke lamalanga kunaletinye tetinto kuqenza lokungentiwa lakhaya le make uyakubhadalela ukuqenza kwalakhaya kujubatshana kuyakubhadalela ukhona wena ngabe uyakwenda lokho angethi umkhipha lo 200 ithi ingqondo yamake sibambisene bese ke igcina iyawulahla lo mthwalo asisho ukuthi ayulahle kodwa sibeka ukuthi kuletinye tetinto kuba khona la akubanjiswane make nangabe angasebenzi akube khona la kwendako babe nangasebenzi akube khona la kwendako kukhomba kubambisana inombolo lomhle studio 876 673080 76673080 sehlelweni impilo yelikhaya nekwakho kwalo na ukhona ngwane ehlelweni asibe nawe emoyeni mlaleli sawubona Siyabona. Lishonile baba ngibala sikhuluma naye Ngikhuluma naMahlobo Salana. Yebo Mahlobo. Siyabonga masimelana nemfundisi. Endzaba inkulu le. Ngoba nathi thina baba sikubole ukuthi kukhona la kushoda ngakhona la ucabana nasifuna ukuthi inkinga na ufuna kumthobela makuyamthobela umhloniphe bese ufuna kuba mkhulu wani phela vele lenhloko ngibazi kodwa le mthetho uthi akulingana manje angathi bese isala kodwa ayiva ngoba lelo yiniyo lebese isuswa lento ukuthelo lapha bese kuyaqathana ukuthi mina ngathi angilaleleki kodwa kufuna leli vili lalelo likhuluma ngumama likhulunywa ngibaza licha lingalaleleki bese ivale lento ngathi yona iyakhoboseka ngoba bese ngathi ifuna kuphakamisa lamandla ifuna ebola ukuthi phela ngimi
Bahlobo. Ayishiya kanjalo mfundisi. Sikuvile baba. Emfundisi, ngubani lona lwaqhamukana leligama lokuthi kuyalinganwa, akulinganwe. Ngoma phela umshado kuna Kristu. Sekuba namakoti. Kristu inhloko yelibandla ngithi. Kufuna kube ngileso sibonelelo se. Angisakulinganwa la. Ngibani waqhamuka ukuthi akulingana. Sikhulume khona namhlanje Simelane. Sathi akukhona lamagama lokho anziyasebenzela ngasebenze. Asilingani siyafanana. Lokufanana la ngilokuthi sidalwe ngandlela yinye. Sinengadi sobabili. Yinye lengadi. Siyafanana ke. Nalo moya wokuphila ubuya kusosini. Sidalwe ngemfanekiso kaNkulunkulu sobabili ngiko siyafanana. Kodwa asilingani. Lokungalingani kukhuluma ngetigaba ngoba kude Simelane indzawo lenganasigaba. Lapho tathi siyalingana khona nginasilapha eShashalazini ePark. Okay. Sefika ekhaya. Yeah. Asilingani. Sefika emsebentini asilingani. Kufuna sihloniphana. Kunetigaba. Yeah. Ngicela kusasa wekucela mfundisi. Singakabaleke. Sisehlelweni lalela sibe nawe sawubona. Lishonile ngwana. Yes mkhaya yes bibi. Yes, hambile isikhathi baba mbese uthi nje ngangasha phalati kwasho lenye indvodza. Ezeli sithi mfowethu Nkosi yami siyabonga Nkosi yami. Lokwenta likhaya ukuthi lingakheki kahle vele nginayindaba yokuthi kuyakhawunta lokuthi lelikhaya ingabe silakhe kanjani salakha ngani salakhele eTukwanda futhi isisekelo lesakhele kuso ngiso lesenta kube nema consequences noma ama effects lamabi lasuke abangwe ngema causes. Lokunye ke veli kumcoka kwekuthi sisathatha kwabona labafati sathi umfati utholakala uNkulunkulu akatholakali nje esontweni noma kuphepha uthola i-general character yalomuntu ukuthi umbone ukuthi ungumfati esibili ngephethe ke kwasho nkalanga umlingani wami kokuthi ngosami kumcoka kwekuthi usathatha lo mfati lomthathako umbuke kokuthi ngabe vele ulungele kuba kakhe yini abe ngumkakho nje nakho umuntu wenu noma ulungele kuba sekhakhakhe njengaRebecca nakathathwa ukuthi bekalungele ukuthi ayohlala lapho khona toba ekhakhakha abe nebantu abanyenti ngoba labanye sibathatha ukhathi umuntu ulungele ukuthi nje ufanele kuba kakhe kanye soyomhlanganisa nalabanye abantu ngoba inkinga kulabantu lomfaka kubo ngiyabonga. Siyabonga kuba bembethe seloleni maminisi lamabili mfundisi ngicabanga ukuthi akabe wegcina mbethe sitawubuya evikini lelitako inkosi nayivumile ukhona lo ngakuphawula ulase singakamvalelisa umlaleli kulobusuku balomhla khumbula ukuthi ihlelo lungena njalo emva kokuthi inzaba insimbi yesikhombisa njalo ekushoneni kwelanga langelisonto kuze Simelane siyabonga bengayiphendula ngekuthi ngibude ukuthi ukhona enloka natfiso phase mthundu welanga ngoba wonke umuntu unesifiso wonke umuntu naso sifiso fisa kuthola umfati lomuhle umfati lohloniphako umfati losebentako lokhutsele awufake yeah lele sikhuluma ngako la sikhuluma ngesimo lapho bathi bahlede ekhaya kodwa bese bayaqabana lokuqabana kwabo ukhanze ukuthi akubambeki eqineni sebayawu bambana ngetandla lokhanza ukuthi lomnye sowulimala sitho semtimba lomunye sowulimala ngokuthi kuphuma umphefumulo noma ngakendeki ke lokubili kokulimala kwesitho nekuphuma kwemphefumulo kodwa ukhanda silembilo hey inkosi yami ishubaba onke malanga lakhaya sithi ke kuvelaphi lokho uyazicha cha ke Jacob ubhala incwadi ya Jacobe ubhalela futhi emakholwa lenkulumo sishito njalo nasicalako inkulumo lena kuvelaphi lokhu kulwa lamkhathini wena ngalama emagama ukukhomba ngoba bekungakafanele kube njalo kodwa sekukhona kuvelaphi kuyayiveta indunja lesingaphuma ngayo ngivuma komdali asidibane kuleli dako mlaleli ngalawo ngumfundisi babe Dr. JV Mazibuko ubuya lapha eMbabane
Alliance elibandla la lusekulo la luselona mlaleli ngengivela wasimelane mina sikhathi shayile insimbi yesibhohlongo sishasa libeka lalo lomhlehlelo impilo elikhaya nikwakho siyakholwa usuthokodile kuba nasi lo mhla luthokotele futhi naseviletako ngesikhathi lesifana nawo kolomhla usale kahle. Impilo yelikhaya nekwakhiwa kwalo.